Nshuti bakunzi b'Ubukombe TV twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu makuru yacu tuba twagizeho amakuru atandukanye ku bibera ku isi duhereye mu Rwanda. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kubabwira, turababwira yuko Nduhungirehe n'Abamporiki n'aba minisitiri bo mu Rwanda basanga muri iyi minsi amadini akwiye guhagarika guturisha. Turababwira kandi ko abarwayi ba COVID-19 mu Rwanda bahuye n'abantu 688 nk'uko Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel abivuga. Turaza no kubabwira kandi ko abanyeshuri bashyiriweho uburyo bw'ikoranabuhanga buzajya bubafasha kwiga mu gihe cy'ifungwa ry'amashuri. Tubafitiye kandi n'inkuru ivuga ko polisi igiye gukazigenzura ku mabwiriza asaba abantu kuguma mu ngo zabo kubera coronavirus. Turagaruka kandi no kuri no nkuru ivuga ko leta yiteguye kugoboka abamikoro make babura amafunguro kubera ingamba zo kurwanya coronavirus. Tukiri mu Rwanda kandi turabwira ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yijeje abanyarwanda ko ibiribwa bitazabura ku isoko ry'u Rwanda mu gihe ruhanganye na coronavirus. Hanze y'u Rwanda turabwira yuko abantu 471 aribo bamaze gupfa bishwe na coronavirus, mu gihe mu Butaliyani ho coronavirus nibura yica abantu 651 ku munsi. Mu gihe coronavirus imaze kugera mu bihugu 193, turaza kubabwira kandi ibihugu 10 bya mbere bigaragaramo iyi virusi kurusha ibindi ku isi. Turakwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment, ndetse kandi no kuri iyo nzogera yo hirya kugira ngo ujye ubona buri video tukimara kuyishyiraho. Twongeye kuguha ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Nduhungirehe n'Abamporiki basanga muri iyi minsi amadini akwiye guhagarika guturisha. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika y'Iburasirazuba, Ambasaderi Nduhungirehe Olivier n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ushinzwe umuco basanga muri iyi minsi amadini akwiye gutunga abayoboke bayo aho kugira ngo abayoboke bakomeze gutunga abashumba. Babitangarije mu butumwa bashyize kuri Twitter yabo nyuma y'uko umuyobozi wa ADPR asohoye itangazo rivuga uburyo bwo gutanga amaturo n'icya 10. Edouard Bamporiki yagize ati: "Mushumba wacu, muri iyi minsi idasanzwe twari dukwiye gutekereza uko abashumba batunga intama kurusha ko intama zatunga abashumba, kuko nizo zifite intege nkeya. Mubyiteho mubona bishoboka, mufashe abakene bo mu itorero ryacu, tumaze imyaka dutura, mukore mu kigega." Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe kandi yashyigikiye iki gitekerezo cya Bamporiki aho yagize ati: "Muri iyi minsi twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, ntabwo amadini n'amatorero yari akwiye gushaka kubyungukiramo asaba abayoboke bayo amaturo cyangwa icya 10. Ahubwo ayo madini yari akwiye gushaka uburyo yafasha abayoboke bayo batakibona ikibatunga kubera COVID-19. Aba bayobozi babitangaje mu gihe abayobozi b'amadini atandukanye bamaze iminsi basaba abayoboke babo guhindura uburyo batangagamo amaturo bakajya bayaha abadiyakoni cyangwa bakayatanga hakoreshejwe mobile money na konti za banki. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bashimye ibitekerezo by'aba bayobozi bavuga ko ariko bikwiye kugenda. Gusa Pasiteri Ezra Mpyisi avuga ko iyi minsi abantu batemerewe kujya mu nsengero bidakuraho ko abantu bagomba gutanga amaturo. Mu Rwanda kandi Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel avuga ko abarwayi 17 ba COVID-19 bahuye n'abantu 688. Minisiteri y'Ubuzima mu mpera z'icyumweru gishize yasuzumye abantu 130 ubwandu bwa COVID-19, ariko nta n'umwe wagaragaje ko yanduye, bituma umubare w'abanduye uguma kuri 17, nubwo kugeza kuri uyu munsi amaze kuba 19. Hakaba harashakishijwe n'abo bahuye nabo bose kugira ngo nabo babasuzume iyi virusi. Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel atangaza ko muri rusange abantu banduye coronavirus ari 19. Muri rusange abantu banduye coronavirus bahuye n'abantu 688, muri bo bamaze gusuzumwa bakaba ari 467, bariyemo n'130 basuzumwe ku gatandatu w'iki cyumweru gishize, bangana na 68% byabo. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko kandi abanduye iki cyorezo kimwe n'abasuzumwe hafi ya bose ari ababarizwa mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ubuzima itangaje imibare nyuma y'aho Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard asohoye amabwiriza akomeye yo kwirinda coronavirus ikomeje gufata indi ntera ku isi. Aya mabwiriza akaba akubiye mu itangazo ryashyizwe kuri Twitter y'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, muri harimo ko imipaka yose ifunze, guhagarara kw'ingendo ziva mu turere zijya mu tundi, no kuba moto zitemewe kongera gutwara abagenzi, kimwe n'ibindi usibye abatanga serivisi z'ingenzi no kubajya kuzishaka nk'uko byasobanuye mu itangazo. Indi nkuru kandi dufite ivuga ko abanyeshuri bashyiriweho uburyo bw'ikoranabuhanga bwabafasha kwiga mu gihe cy'ifungwa ry'amashuri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyakangurira abanyeshuri bari mu ngo iwabo gukoresha urubuga rwa e-learning ruriho amasomo atandukanye yigishwa mu mashuri kugira ngo babyaze umusaruro iki kiruhuko barimo. Ku wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe, ubwo umuntu wa mbere mu Rwanda bamubonagamo coronavirus, hafashwe imyanzuro irimo ko insengero zifungwa, amasengesho akabera mu ngo, ubukwe bugahagarikwa ndetse abanyeshuri bagasubizwa mu miryango. Umuyobozi mukuru wa REB Dr Ndayambaje Irene
yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bashishikariza abanyeshuri bari iwabo kudapfusha ubusa umwanya bafite, ahubwo bakwiriye kuwukoresha biga ku rubuga rwa e-learning reb.rwa rubonekaho amasomo atandukanye atangirwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Urwo rubuga rwakoreshwaga nibura n'abantu 5,000 ku munsi, ariko Ndayambaje yavuze ko guhera kuri iki cyumweru umubare wikubye inshuro 3, ari nayo mpamvu bashyize ingufu mu bukangurambaga no kongera ubushobozi bw'urwo rubuga. Urubuga e-learning reb.rwa rubonekaho incamake ya buri somo, iby'ingenzi birimo n'aho umunyeshuri yakura ibirambuye kuri iryo somo. Haba hariho kandi n'ibimufasha kurushaho gusobanukirwa nk'amafoto, amashusho ndetse n'ibibazo byatuma umunyeshuri yisuzuma. Dukomeje n'aya makuru, polisi igiye gukaza igenzura ku mabwiriza asaba abantu kuguma mu ngo kubera coronavirus. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko igiye kongera ingamba zo kugenzura ko abantu baguma mu ngo zabo mu gihe cy'ibyumweru 2 byashyizweho hagamije gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi muri iki gihe. Magingo aya mu Rwanda hamaze kugaragara abantu 19 banduye coronavirus, ndetse kuva kuri iki cyumweru abanyarwanda bose basabwa kuguma mu ngo. Ni igikorwa kirimo kugenzurwa n'inzego z'umutekano zirimo na polisi y'u Rwanda. Nyuma y'ifatwa ry'iki cyemezo, abaturage bakomeje kugaragara mu mihanda ari benshi kimwe no kuri uyu wa mbere, ibintu byatumye polisi isaba abaturarwanda kubahiriza aya mategeko. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter yagize iti: "Tuributsa abaturarwanda ko ingendo zo kuva mu rugo no kujya gusurana bitari ngombwa bitemewe. Turabakangurira ubufatanye kuko kurenga kuri aya mabwiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko." Polisi y'u Rwanda yakomeje ivuga iti: "Ingendo zitemewe zishobora gushyira abandi mu kaga ko kwandura COVID-19, uzazifatirwamo ntazihanganirwa." Polisi y'u Rwanda yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo izi ngamba zubahirizwe. Polisi kandi yasabye abaturage kuguma mu ngo ntibasohoke ku mpamvu zaba zirimo n'imyitozo ngororamubiri nubwo waba wiruka uri wenyine. Mu ngamba zatangajwe ku wa gatandatu, tutarava mu Rwanda kandi reka tukubwire ko leta yiteguye kugoboka amikoro makeya babura amafunguro kubera ingamba zo kurwanya coronavirus. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yasabye abanyarwanda kubahiriza amabwiriza yashyizweho ajyanye n'ikumira ry'icyorezo cya coronavirus, ashimangira ko leta yiteguye gufasha abafite intege nkeya basanzwe badafite uburyo bwo kubona ibibatunga mu gihe batakoze. Minisitiri Shyaka yabigarutseho mu kiganiro na televiziyo y'u Rwanda cyagarutse ku gusobanura ingamba nshya zashyizweho zijyanye n'uko abantu bose basabwe kuguma mu ngo zabo, ingendo hagati y'uturere zigahagarikwa, imipaka igafungwa ndetse ibikorwa by'ubucuruzi bitari ingenzi nabyo bigafungwa. Muri icyo kiganiro umwe mu bakurikiye yabajije icyo leta iteganya gukora ku baturage bashobora guhura n'ibibazo kuko bari basanzwe barya ari uko bakoze. Yavuze ko ikibanza ari uko abantu bumva ko iki cyorezo ari kibi bakakirinda, birinda kujya hanze gushaka amafaranga kuko bishobora kurangira bayabonye ariko ugasanga bararwaye ntibayarye nk'uko babishakaga ahubwo bakananduza n'abandi. Niba hari urugo runaka kuko rubabaye rudafite icyo rusamura, tugomba kwishakamo ubushobozi kugira ngo abarurimo tutabarinda coronavirus bakicwa n'inzara. Yavuze ko inzego z'ibanze zirakora uko zishoboye, ariko byose bikajyana n'uko hubahirijwe amabwiriza yo kugira ngo abanyarwanda birinde iki cyorezo. Inkuru dusorejeho mu makuru avugwa mu gihugu ivuga ko Minicom, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, yijeje ko ibiribwa bitazabura ku isoko ry'u Rwanda mu gihe ruhanganye na coronavirus. Minicom yasabye abaguzi n'abacuruzi kubahiriza amabwiriza y'ibiciro n'ingano y'ibihahwa umuntu yemerewe guhaha, yizeza ko ibiribwa bitazabura ku isoko kuko aho biva hafunguye. Kuva tariki ya 16 Werurwe 2020 nibwo Minicom cyangwa se Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasohoye itangazo risobanura ko hari abacuruzi bamwe bitwaje ko igihugu kirimo guhangana na coronavirus bakuriza ibiciro, ibihanangiriza ko bitemewe kandi ko uzabifatirwamo azahanwa. Ndetse mu bugenzuzi bwo kureba uko byubahirizwa, abarenga 54 barafashwe barahanwa, bose hamwe baciwe $4,380,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuziyaremye avuga ko hafashwe ingamba zo gushyiraho ibiciro kugira ngo abacuruzi boye kubizamura uko bishakiye bitwaje coronavirus. Naho ubu bakaba babikoze kugira ngo hirindwe ko ibiribwa byabura ku isoko byikubiwe n'abantu bamwe. Uwimana Marie utuye Mbuga Ngari mu karere ka Rubavu yavuze ko hari abacuruzi babyutse bakura ibicuruzwa muri za butike bajya kubibika ndetse bongera ibiciro, nk'aho yavuze ko ijerekani y'amavuta yaguraga amafaranga 26,000 bayizamuye bakayishyira ku 27,500. Tuvuye mu Rwanda rero reka twerekeze hanze y'u Rwanda, aho coronavirus ikomeje guca ibintu mu bihugu bitandukanye by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi. Duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho muri rusange abantu bamaze kwandura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari 35,200. Muri rusange yamaze gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 471. Tunyarukiye mu Butaliyani ho
abantu 651 nibo bapfa buri munsi. Muri rusange hakaba hamaze gupfa abantu 5476, umubare uri hejuru cyane kuko aricyo gihugu cya mbere kimaze kugaragaramo umubare munini w'abapfuye bazize coronavirus. Iyi virusi kandi ikomereye Ubutaliyani yatumye Uburusiya bwohereza ubufasha bwihuse bw'ingabo kugira ngo zijye gufasha mu buvuzi mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tukiri muri ano makuru kandi, umukire w'umushinwa Jack Ma yamfashanya y'imiti n'ibikoresho yemereye ibihugu bya Afurika byose yamaze kugezwa muri Afurika, ikaba irimo ikwirakwizwa mu bihugu bitandukanye. Reka rero nshuti bakunze Ubukombe TV, tugana ku musozo w'aya makuru tubabwire uko iki cyorezo gihagaze ku isi muri rusange, by'umwihariko tubabwire ibihugu 10 bya mbere bigaragaramo coronavirus kurusha ibindi. Turahera ku mwanya wa 10 aho igihugu cy'Ubwongereza ari kiza ku mwanya wa 10 aho gifite abantu 5837 banduye coronavirus. Abamaze guhitanwa n'iyi virusi mu Bwongereza akaba ari 289. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Switzerland aho abamaze kwandura iyi virusi ari 8547, naho abamaze guhitanwa na coronavirus muri Switzerland akaba ari 118. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Korea y'Amajyepfo aho abamaze kwandura iyi virusi ari 8961, abimaze guhitana akaba ari 111 muri Korea y'Amajyepfo. Igihugu cy'Ubufaransa kiraza ku mwanya wa 7 aho abamaze kwandura ari 16689, naho abamaze guhitanwa n'iyi virusi akaba ari 674. Ku mwanya wa 6 haraza igihugu cya Irani aho abamaze kwandura ari 22349, abamaze guhitanwa n'iyi virusi akaba ari 1812. Ku mwanya wa 5 haraza igihugu cy'Ubudage aho abamaze kwandura iyi virusi ari 27546, abamaze guhitanwa n'iyi virusi akaba ari 115. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cya Spain aho abamaze kwandura ari 33289, abamaze guhitanwa n'iki cyorezo akaba ari 2206. Ku mwanya wa 3 haraza Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abamaze kwandura ari 39371, mu gihe abamaze guhitanwa n'iki cyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari 467. Ku mwanya wa 2 haraza igihugu cy'Ubutaliyani aho abamaze kwandura ari 59138, naho abamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Butaliyani akaba ari 5476 bose. Akaba ari cyo gihugu gifite abantu benshi bahitanywe n'iki cyorezo ku isi. Ku mwanya wa mbere haza igihugu cy'Ubushinwa aho abanduye virusi ari 81,093, abahitanywe n'iki cyorezo akaba ari 3270. Inshuti bakunze Ubukombe TV, aha niho dusoreje aya makuru, tubifuriza kugubwa neza, ariko kandi tubasaba gukanda subscribe ugakora ku nzogera kugira ngo ujye uhita ubona video tukiyishyiraho. Reka tugusezeho urukundo, tuzagukumbura n'ubutaha. Mpore bukenewe, murakoze cyane.